Dai kispangut kiu gibayap bat kiu saw hapok kari Iran. Ter namding biang kari Israel kari Iran. Bat kadai kajing ter kabajengai du tam. Kaba kari Israel kampat ju ter namding lene misai. Ya kari Iran lene giwe pat jaka. Kala kruit ya kat lingsun hapok mashan kabadi. Kajaka ban te petrol lene ayum penyang. Ya ki lingsun ya pom jong kari Iran. Kita mentangnya sengap kambenya ya kene kubor. Baik bersengap haduk bandakun. Kari Israel kalau penting kena bakal penlong gejing hertma kat lingsun jong ke mashan hakitan sate lambingi jong kari Iran. Daga batmu ya ke lingsun sipai ke pendap penyang hak ke bagi sipai jong ka kila batai kum gejing hertma ke jengai tam ke pelong nadu basdang gejing kendra ya kari Iran. Bat kam haswa ke gejing jah nagaliang Israel Air Force IAF kala ter ke lingsun jong ka Iran. Kapala tep penyang kat lingsun jong ke masyarakat. Kabadon hakatan mingi jong ke Iran. Kabajengai kumba arajar lais 4 kilometer na Israel. Ong ketanat defense force jong ke Israel kata ke IDF. Bat kane kajing hertma kadai kawai ni kajing hertma. Kabajengai tam ke baju pelong dari Israel. Kabapen kan mau kajing hertma jong ke usnem kakandai sepak perpusan. Jaka-jaka terekam jong ke sing penlait lut Palestine. Hapok kari Tunisia. Ilat patai kubur dari Iran telah penting kena kajing patai pok maishan. Haka bakat tanat patai kubur FARS kapal pentip ba artili jaka pok maishat. Kelamar kajing patai bat kajing peluk. Bat pula pentri kam kitiar yarasun haka tegi jaka. Karena ganong ba kadairu kajaka meneblai. Jong Imam Reza kabadai kajaka kapal kerpang. Namenta jong Syam Muslim. Kabadai kajaka kapal kentang tam jong Syam Muslim. Haka tegi dari Iran. Bataswa kane uhe sipai jong ke Israel. Lieutenant General Iyal Samir ulaong bagi sipai sun. Kelihar tema ke jingte jong ke Iran agar kom ke batikna. Bat ke baceliu. Palat ya ke ke bagi nangsu nonegi nang Iran. Kim kemi lenti. Kam tumbor ke bangi pelong po Iran. Penggela ke jing sisa jong ke Israel. Ngueng jing ma ke balak ban mi bat penskem ke jing da jongi. Bat ulaong ya kane kapor. Bulai jengok lang lejurib. Ya kajaka terekam kispai Air Force jong kari Israel. Pakat kum kajing ken jong kenhun human rights activities kepada napo Washington, Amerika. Laong bakajing hartma jong ke Israel kelap penyap. Ya saus paan rengut kibriu ban nerus pak saus sangut kiblam sau hapo Iran. Ke Iran pat kampat penmi ya kajing ken ya kibalapan mensau dari Israel. Kispai IDF jong kari Israel lingbak kispai sun kila pendap ban pelilinti sepateran. Bat kadang penki ya kajing tei jong sorkar bat program nuklear agar kom kebatikna bat kane kajing kruwet jong supaya IDF kawan ruadin kajing ter namding balestik misal dari Iran sepo Israel kabala penyap ya perangut kinang Israel kentup uwe kenaren dekat ba kajing kenat bakat ma pereng dari Israel bagi Iran kadang jor ngenai ap iwe pat ki kubor subscribe ya kana ka channel bepila ban yi on lepen mi su iwe pat ki video bat kublai sebun nam tajung pi kalau depan subscribe nangai kersan bangla mtmi su ya kiwe kublai sebun